batch jong Lionel Messi. Ula sign Lionel Messi por budang don Barcelona. This of Spain at the 1888 and right in the center, the city of Barcelona as well. You pay? We are in Spain. Pide Chelsea fan am Hamir? Hey, Hamir. Pide Chelsea fan or Barcelona fan? I'm Chelsea and Barcelona. Hey, Barcelona. Oh, ini dia Barcelona. Right ni? Let's go. Full ki Barcelona hote jing ke Bandung Hamid. Kini tu ka trip ha oh hadin ka tu ka bangi yo iya ka. Fountain magic fountain ni wan sah kani ka ying mani ke deka. Cathedral of Barcelona ha ka. Morning. Nila ready benda nak ke trip sa Barcelona. Today si kentanang ni bos pangin queue ke benda Barcelona. Ini wan pai di dekat tehi ke bos. Kami dang yok cia nama nila ke step mentang sini. Double deck ke bos ke Bangilan. There nila queue ha bos. Kini kiyeng sini saya kini kita kiyeng di pasar Priuru nang tak kita kiyeng holiday home. Te karate kislo te Ferrari ke di sini tak? Te. Di situ siapa sani? Te kara. Kemgai te kata pergi selora. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our panoramic tour of Barcelona. Now, you can Tinggal ada biar tinggal ki babun terli itu ki hotel penghiapan kentiwi ki passenger ki banyak langsha Barcelona. Dehabar kani nyayai tinggal ki kalenti ke ba badan ki judge na papet ka tenya cross ning ba ya ka jaka sai ki nong rap ka ja ka yeng ka sem jang ki na tai don ki snong red in between nge yo ie ki snong red ba te hang te ka yeng tang khan det ki yeng te ki bon ba de ki de ki nong rap ang ne Snong internet. jene ki yeng dang pher ki dang long you ma ne ki sai bila dek
kani gadi ka first stop jong ka Barcelona. Ka Barcelona ka way gadi ka way na kinong ba. Bahe jong ka Spain. Ka Madrid gadi ka capital city jong ka Spain man ka por ngiyabak ni pun mabas ngoto bakla ba ka Barcelona. Kadi ka capital city hindi kadi ka Madrid nama ka Barcelona kadi ka bahe ba. The 1888, the second and the 1929, or finally before the Olympic Games of Barcelona, the 1992. Kani ka first stop kadi ka Las Arena ka arena kadi ka jaka ka ba min shwadu kadi siya fight ki bull. Kadi ka magical fountain mo pala ka magical fountain. Eh bien, Kadi ka palace. en clair qui les palais nationaux, c'est un musée très important. Ici en Montjuic, vous pouvez trouver. Barcelona. Ilan ba siya ate? I don't see Barcelona. Kati apa Sekarang Famalia. Kani ka jaka ka bangi Croatia ka tu ka magic fountain. Ni ki alam yang isya kani ka balang ki salor ulum kadang ka museum bangi kan ka museum dai haba jo ka museum bede ki dei ka jaka bangi new iya ka Barcelona baro ka wei pi hang nang te new iya ka Sakarya familia kadai ka wei na ki yeng mani ka papau nam pa ka babam hadu shis pa snam ban snaya ka dang mentau snam upop liu udang dan ban play yang ni ka yeng mani hanya saat ni bang. Gas pun. Bang sisa em. Sisa kami. Ada kisah tu. Jalan yang meninggal di Barcelona. Layaknya sih mah. Ya tu kayu mana yang mau nambah Barcelona sekali. Tingin sa ilan siya ate. Tingin nila. Kami ingin sa ilan siya ate. Hindi ka ba dyan ha? Tingin. Sandorkan payah. Bang, yeah, show you out tonight. I'm gonna show you out. I'm gonna show you. Allowed to stop in Barcelona at the same time is 5. Is more space into the harbor, but the city say that is. Menta pada ngin yong biang habos ngin dai no pada siapa Barcelona City Center. Nang tahang ni hapo city center pada ngiyo ban explore ya ka city ya ka Barcelona City hado kumbashi kentai kini baro kidai halat ni nang na Historic shipyard where the Catalans or Aragonese were making the ships for the conquest of the Mediterranean Sea during the 12th and 13th centuries. And today, as you see on your left, is a beautiful museum. Ada ka museum Close to menta. Rome as well. Now in a second, Columbus. Les statues de Colombe racontaient la flamme gigante, mais non, si vous connaissez seulement qu'un. And Gothic ni haji bang.
a minute or less, we're gonna pass beside the France station of Barcelona, an historic train station built also for the exhibition of the 1929 that is still working today. In fact, this station connects with Salou. And on the right side, the zoo and the Ciudad de Ellos Park. A beautiful place to visit in Barcelona as well. Maintenant, à droite, déjà, nous avons le zoo et tout le parc de la Citadelle, un espace magnifique pour visiter, pour se balader dans la ville de Barcelone. Maintenant, vous êtes en train de voir à droite ces édifices qu'on a like a symbol of Spain. Bagi architect second. And again, using that. Et tout de suite, d'accord, mais Arc de Triomphe, on va rester tout de suite à gauche, avec intérieur de 30 mètres et construit par l'architecte Giuseppe Vilaseca comme un symbole d'Espagne. Ah, ni begitu. À gauche. Unfortunately covered by an earth, we have there at the arc inside the arc the different shields for the piece of Spain at the 1888 and right in the center the shield of Barcelona as well. Itu ke shopping center ke famous bah Catalonia. Finally nila here na bus. Nila let have got Barcelona street. Nila ya ke jingpun pun beliau ni Zara. Barcelona Zara pa ke jingpun beliau. Turis sudah. Kami dijai tu banyak. Bahan snacks. Jangan pahami bapong lingkot baka jaket rumdan bapong you shorts. Jaket rumdan diberi baru lah pong mendaki. Jaket dapat lencerang. Ini berdete. Iki yin si bang. Kini kata Zara, imagine. Zara man, ini senrang. Ini saya ketika Catalonia Center. Oh, ini habis fridge magnet. Ini Street of Barcelona, jing busy. Salsa jeans. Ini hang kani ke shopping mereka mall ru shopping street. Pun ki brand bahaya. Oh, the rituals. Piat pay haril dan ketuka Pantora badarung nga Barcelona shoe slide. Kadai kamuan hangtay kanyang tim inyo na punyo pa next slide ama yung shalit kay. Tinggun. Kataru Friday mentakas ngi kadai ka Friday. Pada ka weekdays ru o ka weekends pada si sajan ru. Si Barcelona. Shooting. Nang ni na ket pak. Nang ni most happening parts jong kani ka Barcelona. Catalonian street. Diosa. Ni tiki pa yan. National building. Street. Jing tenak. Tenak ada irit ada lagi building jing tenak. Pagi po sa Barcelona, balik ke Barcelona Stadium ni Clem ya lain nomor ka khamjnga na city center. Tambang ila ya po ka official store jangka. Welcome to the Barcelona official store. Kapadon ruha Barcelona City pitting ibang tangka entrance ruhai hai. Labas Barcelona. Oh, ini ya baga Barcelona. Right ni. Let's go. Full ki Barcelona hote jing ka banu hami.
Kani kan ke Barcelona tang ke jaka baki dia. Yaki jan yaki Barcelona official. Ni klam ya rong show ya ka museum na marba. Kaporu ni la duna. Kedam iwan rong nak tang hang ni. Manu ki Barcelona fan. Okay, cool. Ubat jong Lionel Messi. Ula sign Lionel Messi por budang dan ha Barcelona. Bisa ni ringi user ka euro hingim dan kamban exchange ka pisa. Pidai Chelsea fan am Hamir? Hamir. Pidai Chelsea fan or Barcelona fan? I'm Chelsea and Barcelona. Hey, you can only be one. Di Chelsea na Barcelona? Say goodbye. Okay, to ya, ingin ya pen. Pi kwa pas hop tina ka ball na kwa lut Hamir ngong. Please. To ya. Ni Boba start ke club team of gitu. Haat. Baik gitu ke history jong ke Barcelona. Ngatengam follow ya ke Barcelona singam daktib ha ke history. Di piki Barcelona fan. Ya comment semua. Ji ibang se ke jaga bantit jing thiet. Tang uniu banget tip. Yamal. Yamal masya poket hapo kukuri ya. I'll go down to stand. Lagan kun ya. Siapa? Lah. Ni kijan ka jingram ni. FC Barcelona. Ini lah Dep Shandur. Ni lah ayo Shandur bat kakap. Kisah pada yang ni bangin. Ring video ya kakap. Tang gitu. Kedur bat kakap. Ni lah ayo dah mi ya. Labas na em. Yeay. Ya nak kan? Kan? Tap nak kan kelung. Yeay. Ya nak kan? Ni ke shop ni lah. Ai ke church ke station ni. Ni lah yang mi menena you pet ni. Kat tu ki jingram ni layam lah kertat hadu dayo ke Barcelona. Kat tu beli piyam mi meneh. Pi kuat ka kelung. Barcelona. Nah, ka jing kuat Barcelona te. Entah dem kreatur nomor bala phong seperti Barcelona. Uni udah fan lut Barcelona ru, Man City ru, Man United ru. Nang tasyo suka kun Chelsea ru. Kat habalat udah fan. Atang ba kadi ke smaller size ni kon kasi tam na alay dah. Wan ni ada pa tu banian. Nem no bayarit beriau tama. Pasi mai. What is that? Ha? No. Lahir mensiam na do menel la syuyam la sung si peka kali. Menel telah sung si bahan nomor bang yang mentiet bakarem palan. Barcelona. Yeah, how many here we can do? Are you Spain? No, I'm in Spain. Come. Nanti nak mat ni. Last I'm a plane. Yeah. Barcelona. Yeah, okay. This way. Let's go there. Hami. Oh, ni cuba ketek nanti jam 2 dah benci di dalam rumah. Ah.
This one. It's number. Where is my same here? Number 21. No! Oh, Hami will do. Are you in Spain? Oh, aku nak pergi Hami. Are you in Spain? Oh, in Spain. Are you in Spain? No, we are in. Dan ada nak support FC Barcelona. Yang kenal kalau nanti finish tu. Tukar trip hab hadin ka tukar bangi yo iya ka fountain magic fountain iwan sahakani kayi mani kadika Cathedral of Barcelona hak style den Gothic style tenat ang kanjing ibun brio ang tem tapal ada piwan hang ni ti ibun mag scam ha ni jan sha scam mentan tang ba lelai nomor ba ngi layo aki ai belu ni hame imut ban jan shim de pishim ki chat pisa shibon ye pi de ngi klam ya kami shim kan ngi laya pej ba ba sha scam ba hang ni ha Barcelona maki city bahe sha scam kom tu hi kum ha po Paris ai ru PT Barcelona yang sha scam yang dang sha khat piang i kum gitu kan kiwan ai balloon ya hami di architecture sini sejak ibang Gaudi udah arsitek ubah pau nam bahau ba arsitek ya Sagrada Familia ru Sagrada Familia oke ki building sa aduh hentai la arsitek kat ni sangat baik ni u Gaudi udah arsitek ubah tenat ban arsitek iki ki balong design ba pendek tek ki design jong pendek kani kawe na ki famous Gaudi house ka bau design hu new Gaudi but ki locals ki khoru ka da ka house of bones namar the way baka ki design ya kani ka Gaudi house but ki phini hi di building ki long slanty ba kim but mdon shape balong but nak ta hang the hat strong do pensi i ro balong haka shape jong dragon kini ki design jong new Gaudi long ki pakam long unique Working 1906 in Casamila. We're gonna be beside Casamila in just a minute. new on pe kete hati halot kalong kum ka dragon Represents a wave coming to the street. new design kan arsitek Gaudi upite It was like that Dragon. when Gaudi was playing with the houses at this street of Barcelona. Alors, il faut encore regarder. finally ngila siya po Sagrada Familia katuka yeng mani ka ba paunam do tam ha po Barcelona ha ba ka pa do shis pas nam ban pendem ban shina ya gani ka yeng mani ka ba po liu hi uban ban beli ka kani kan kata ka Sagrada Familia kani ka yeng mani ka ba design uni Gaudi na do khat praspa prapuar nang ta kidang sudah menha kani ha u arhajar arpun riu ban pendap ya ketika design ke completion selada pikan mau kani ke yang mani rukla ban ing entau pop buan ban playa kani ke yang mani mentau snam ujar arpun riu ha benai me iman buan ban play pop
Taka bampor tu chispas na mudur mapi kita ki details bagi haban pendam. Taka dah ki bampor bagai. Pecah kencing long detail lah design iway story dan hang ni hapo ka design trong kini ka yeng menang tagi dan hadok ki kate ki pelas ki dan hadok kat pratli. Ding ila dam lut ke trip jungi ha pom Barcelona ban menta. Finally ngin li pai bang no sha ke hotel jungi kepada shi ke tanang ni pom Barcelona. Okay, salut. Ni gedung ha ang. Barcelona. Ini pergi train yang up ini pergi tram na, dek mana berkenuan. Train. Ni kita Shangtang hapo city. Ding ila poi ha po hotel bangisa nang tabra kadan function jang ki kenare ding ya shat shwa mentas. Vete, Juana.
Me encanta tu capa, es increíble. I love the outfit. Are you ready for the Rex? Come here. Ven aquí, a este ladito, eso, más. Aquí, perfecto, sí. Vamos allá. Un poco miedoso. Vale, ven conmigo. Come with me. Here, en el medio del... And he eats a lot. A dog, yes, but who? You don't know. Okay. I want you to give a big applause. Yeah! Hello. Oh, wow. Cuánta energía, Scooby. Yeah. Me encanta. I love it. I love it. Okay, Scooby, come here to this side of the stage. Más para tu izquierda. ¿Sí? ¿Más? Nice. Bien, bien. ¿Estáis mirando cómo lo hace? Look how does he do it. Muy bien. Un aplauso para T-Rex. Big applause for T-Rex. Wow. He's a diva. Yeah. I love it. Wow. Kibun pelat ki function ha kaniga hotel pangisan anta kelambian ha do kumbash pau beje kisangkut di hami di la enjoy man kasinya ba panidan shi Spain hami tia beji pau khat we beje ba dengan ngai pilai enjoy mengi